tu ni hi chi doctor hegin le pp ki ho na pen hi ani ve hi tivin thu poi mo ta kha seiding ka nei hi chi ini ki ho lim diwa hi aje chu hi chi thu he ki seilawa hi le vai khunong le ipji ai ta bang thu hi ai ni hil chin thei lo ham ti ni khu khat hong thong ding ka mu hi ya chi sei te te diwal ha hi in phate ke cha ni ki ho lim dingo aya chu doctor hegin athu pat ni spiritual context sa apat good in hi spiritual context sa hin pat good pen to serious tai lao ngai spiritual context sa hin pat na kukite gal sa ding dan lam pi hi a hin bol gun he mai hi chi pen jo tu nia hagau thu dol na na chu i gyal nep theo hi poi hi chi chung chang thu cho ya chu pi pin long opening remark ngai hi chi a hin sei cho na phate ke chang ga ngai ti be ama spending chi ga ngai ti bin ka video hai abula pa achai change hoi ta na ngai su ke kit ka hin tem bin thu poi mo ta ka hin sei ding ai ani ngai ti ve pp in ip h talk so hi a hin bol ham chuting ta le doctor hegin ip ja mordecai movement hi aphu do ham hi ji ben so pp in opening remark nga bol dan hi a sei hi ka ngai leo chen ute pate ho in gel ko na zalin biblical context na pathin lung de ya itigal sa di ham ti ang gel sing lai win hukizo mordecai group ang ke form win ka ki pa pi le zenga tuni akiman sa o ka mo chen kalong thima ka me sa de leng ine ko hilo le ti tak ta han again the na ho ati het mo sa gam ta win song le amo ho loi ko mo wa hita mong ang bon de pathin lung de hin te ti song ka ta sanin hu sai okay is that so okay chana mordecai movement bu doctor hegin aphu do hi biblical context le pathin lung de ya ku kite gal sa na ding ti chu pp in opening remark a talk so na in bol chu hi ya chu biblical context a hin ti ta ya chu christian kitio sin chi hi phate ke cha ivet nga hi bible thu ong ki ti jing le mo ta san jing hilowin jesu christa min ong ki pat jing ai le mo ta san jing pa hilowin pathin thun ipiti se hinam ti pa zo hi het ma sat ding a ye chu worship kiti ipi ham worship kiti chu pathin thua ummi kiti e music ga tum ding wa choila ga sa ding ga taw ni lum lum ding wa choila sa ni lum lum ding thil pha ga bol ni lum lum ding ti o hi channel khat hi jong le true worship kiti chu ake pat na chu thu hi hi chu thu chu ipi ham bible hi ya chu pathin thu ni pi se ya pathin thu banga thu ka se nam pathin thu banga ka christian ni kula ka ta san le ka chi pi hi ki tu he nam ti pa hi true worship ake pat na hi jingai ya chu worship ki a way of life ong ki ti lo na chu cho na ya chu tu nya hi ipu pau hegin in mordecai movement hi biblical dungzui le pathin lungdei bunga gal sa na dinga ti pen hi biblical ta ba hi na ti hi vet diu ka dei aya chu ipia chi kho seilwa kho ka sa aya chi gam sung dim mun isa su kevin tu la imusu kevin satan na satal hep na hoi pia za ma izit eve inung ima zo sia hi inam pumpiu abba chai gut lai tai ibiti he theu ha aya chu pathin ama ta le tu la ong nge ti te hiu he tu a hi sisuna very de ipia gim nei cho serious ta phat ti nai cho na ga ti dinga chu sipei bang hi lew na sipei bang hi lew ileng pau khat ong nge ai lo le army general pau nge tia le mi yo si serious ta am ngai cho hi chu bang chu to hi gmf di te ai lo le thilo iti ho loi chu le tu la i pathin pau nge tia le mi yo si kin dot ngai chu hi chu pathin he ka ti na hi lo pathin he a hin ti ta yo chu pathin hi ta ba hi nam ti pa chu wedding holding ini ti jingwa ini bol jing tu ching ge hin chi piu che in pathina hi lo dan thil ha zo hi dan skill hep na bul pi hi dan satan na to na hi dan anti christ na to na hi dan ki chen ta imu veng gong jingwa in sei chin jingwa hi cha ko nin ki veng hi ti ve na thil na to na ila wa ki chen ta no me satan na sata in mit mu chang tan a ki chi me hi chen pathin thua ding ki phut chai tevin ita sannaw ki vet chili tevin pha te ke cha hlep nai la lo ne devin e ho pathin thwa ki veng hi ti ve in ti jing mai cho na hi chimuna ko na hong ki bul phu pa chun tu nai mordecai movement a hin phu do a patriotics ta a hi inam pumpi kal sa ding nan lampi a hin ko mo go ne ya cho
hi chi gal sa ding dan lampi ain ko mo gut pa hi a ca a phai ka ti gut hi po in a ca phai ka ti gut hi lawai ain la tunia biblical context dung zui le pathin lung dei banga ya thu apat na movement apat gut ja chu hi chu tunia phate ke cha careful examine ibol liwa hi mi pio si ka hintip nom ne hi ya chu khunung ting le hi ta banga hi aini ki hil kha am lo ja kan bui hi tai ti lo na diwa chu chi phat kan lai ai chu doctor hegin in chi se hi khunung ting le ita banga hung lung ding ham thil khat umai in hi chi hi agi maung gim nei ding in hi chi chu hi chia chu mi pi tam ta hin hi ta bang thu hi ene ki hil lo ja kan het lo iti na lo diwa chu serious ta tu na chi kan sei bu ne ya chun na kulu na khangu do bin lang video ha pat apa chei change ne ngai diwa aban ka hin sei ma sangai doctor hegin gal sat ding dan mordecai movement a kona gal sat ding dan se hi i ta bangai sat diu het yam ingai saw yong la ga ngai ke ti ba khat be ipt hin panam ga ngai hi ti be ita bang type a gal sat ding at asei na ham pathin lung de a gal sat ding a ti pen biblical context dung zuya gal sat ding a ti pen chui bi ham ga ngai hi ti be ko tu be ni ko public movement ki ti hi ti ham pen wang it's a way of life sepen ministration ki ti hi it's a way of life patino he tu ni ko way of life jinkana thozong le sepen ministration na gelding bunane zong le na gelding nanu ko zong le na gelding nana to zong le na gelding se pre administration ni hol pio ma ye I hin pio ma ye I hai se zong le gelding je chu ti mu lo ba hi le mi hem khat ni na ding ma hi hin lo im thalo hi mi sa keo nagaland hin gam dang dang azong meghalaya muntina zong min e mak taw be ima banu bright lo be hi ji a hi tu ni ko chance ne hi ko mo mo ma hi tu ni ko gam tu mu na ding a chance ne hi su bang lo ding ingol pidingu ihin pidingu sepe administration hi the way of life building hi jechen the way of life is jechen something hoi sao jong hi it's a part of movement hi sami hoi sao ai da ki serious in some asawi tham kha chanin do itu bola some hoi sao ham ti hi reminder hi I tau tum jong le gil thai na ki tawin pathin hinga okai ka samo sao sa hi be jin jong ki taw thei tan ka get thei so be so be ka samo sao ma sangin iza kai na bol thei sepe administration ni peloi loi be nang ma ho ka hiu be ka hin lo ka po ye su chi lo wa he ja ki phin na a ki manga hi chu I bo jing la ya mi hon a hin be ting le sam zo se ku ki zo cha te sama sa wa he le koi ham ba moi ho ding lo be ti dang sa lo ding ti ting le tu sim lu e ki sun gen te na chu ho se ngai ka lo mi le kha bu chen ta po ki bo ni ti ting le I za den government of India in e ki hem mo sa zo le ba noi ni tu an se this is public belief and this will happen ऐसे चीज़ मुद्दे ते जो है ये किलों तो वाह अकील इस सीरियस सुबह किलों तो वाह है किलों तो वे साना चुन ले इस सीरियस ने वे साना इन फसा जो सिन सम क्यों हिसाब तो हिसाब इतने अखबार इन में जो सिन फोर्ट तो बोलते तो चीज़ है ले no one can stop us from us getting separate administration even bigger than that this is our resolve this is our commitment this is our conviction ये चीज़ है public movement की है me too say what about nom dok setting ni boy cheni pi ka bol thayam le khai lo ka hi jong le itiam ka bol thei se thang ai ding lam khai ka ta san ding ka taw pe ding jing ka ni la se pe administration hi kalunga ka gel jing ding se ta ki na pe ma go ka ki sem phat ding company ka le ka ngol ding kai ni mom dum se kai jong le apal lo na ka he da kanam mai din ji ka ngola ka ki sitting apat tin ding do ni ko ka man ding I chi chu ke lung ge labang public movement ni ki chi hi a way of life within a here. Really the bola, placard the bola, me to kina awang su apo mo po ikati here. Then wang, we normal sa here, public movement a way of life, a way of thinking a healing here. Is it hin something hoi sao ke pasal zo se. Uki zo pasal zo se pasal ne le something hoi sao. Iko sao sanwa atam chana he, struggle we gangling som is suffering with some ding here. Chini kata sane. Try you pay. I will not fail. That I believe. Purin zale som, zakale som vel kahi tau ke sam hoi sao. Tu nau te ong bola ki chemo ben na. Katam che di tam che hong join loi ben pang ko moi tiu ben. Chi hin man ma gan di bol ta bangin. Ako jong le non cooperation movement bol hi tiu be. Ako zo le ipi ha ma mu me. Ni chu Indian government in ani thei ta way of struggle hi. Ka ki pai.
Iza su keus na. Dr. Hagenin Mordecai movement biblical le pathin lungdays akona kugte gar sat ding dan asay dan su isa su ke tawin separate administration kiti hi tu le to adinga kukite ibui naw le ingai cha tu pi penu chu hi in he chu aman chi main point lai ta chu amat cha hi a I mu ujong le ian ni ujong le ikit ho pe ujong le nai to pi bol pe le separate administration chi ilung wai vop dingu I hin pi dingu ingol pi dingu hi chi no le hin lo ta poi ati so ting ta le hi chi Mordecai movement hi Mordecai hin khwa kona ama suffering dan le Juda nation liberation ang kimudo dan ho kitchen ta hi cho akona chu ama hin inspiration a hin chan na hi chu movement a hin pudo dan thu se cho hi chia Mordecai movement ang unique di sat na ding chu iphem itia hi le pasal zo sin sam ki hoi sounding no mai han jang I thele sam ki ho tor ding ati na koi tong koi in bol du ham wang chala ke po in a hin la tu nya hi ama thu si ho chu a si a phayong ka tinom po in ai chu mihim khat iya le chun gam tum kha idal tinga le chun lampi za chung chum any angle la chu gam dal mo po in he chu exception su ke hi ai chu ngol na pen ngol thang hui na pen ai min gam amu su ke in hi chu banga chu tu nya jong ama no ai ge lai le hi jong chu ama ideology a ko na chu thil kilom ta ya chu ain se jong tin thil phata chu hi ka sei sit pi nai ma cham po in tunia ama tu sei hoi asi apha imacha ka sei ding om point a hin la inspire ong chan na pale na ong ki bul phuna biblical le pathin lungdei a hin ti pa hi tuna hi zo hi examine re-examine bol pi ding ka dei zo hi ya chu mi pi zo sim phade ke cha ingai so ke dun ka tim no min a ye cha ma hin a way of life dinga to separate administration tia a hin bul phuai tu hin ama background a core belief le a core foundational faith ong ki bul phu dan pa hi ipiham Dr. Hagin hi nungbat hi tivin hi cha ko na chu in se kit de pu Dr. Hagin hi het su ke de ka ta sanin igam sung wa de nga pathinin mosi ho ni man cha ta banga na Amos Hosea thim gau Elijah sorcha zone solcha pol ho athu thing ji dinga ni man cha ta banga tu khanga ninnu nga dinga pathinin Dr. Hagin athu ji dinga aman cha tabang pa chu a chu asei do hin hi chi leitu la ho hin ya chu pathin lagau thing pi mi pathin thu ji do pa ke man ka hanai kiti pa hin ji pa chu ki he ama hi ya chi wat tingai le biblical dungzu ya Bible ani ji ho zo si to hin reng khat level la ki koi pa chu hi ai hi lo chu ga se da ta di ti na a hin la amo ta san dong ya hi chu hi ai chu ke man ke henai ki ti le khabu ki ti hi tu le to adinga Bible sanga chung nung zo ge lai tai ji chung ki sei kit le moron dona sei in ti kit diwe bon chaw sei su ke man ke henai ki ti hi Bible tapanga hong ki mang de tai Bible sanga jo hung chung nung de tai Bible sang yong ka sim num zoi ti a comment zo siwa su ke tai jong le mil a het the pen pu German le aloi phab a kam chang ta phon doi tan ke man ke henai ki ti hi Bible tabangai tai di su ke in chu ting ta le alam kai phab mi tam ta yu syong pulpit chunga din do siu le sermon pat na ding le sermon khum khan ding le ni pi ki til khon ding le inspire bol na ding ke man ke henai ki ti ngan asim jingwai tan pathin thugu lo pi pen a phon do na revelation tia a het khat choi tan hi ji pa chu he ma hi chu het dio dunia Mordecai movement a hin phu do yong hi chi move hi chi inspiration a pana chu phut na changa hung ki pi do pa chu he mai chu ting tal i het diu khat chu hi chi ke ma ke henai ki ti pen hi a motive le na pathin thu hi lo dan setana kon hinan ki chin ta ni sei ding tawin avia velin ka repeat nom po ya chi ke man ke henai ki ti hin to adoi le tu chi pi ham iti ai le pathin thu su mang na ding mi ho hi pathin tu ta ki gan laps ki gam lat sa ding lei tu la to ho si hi pathin thu a ko na pui mang ding ke man ke henai ki ti hi pathin thu sanga chung nung zo a gel sa na ding tia hepna le kha bung ke pat na chu hi cho chuna ba na pu Dr. Hagin ki ti pa hi ko hemi ti ki tinga hi le thila pu lei tu la hunga ka pi ni ko December date 5 he ta hung phung pa
chu ama hin wa nui pumpia phun do na dinga na December 5 hi Jesu pin di ta hi tai tia phun do na dinga nasata ama le ma hung ki pi do a thu hin sei zau pa chu hi ki na ya chu hi cho hin het su ke dio chu tiang ta le GMFDI movement hi ipi ham GMFDI movement ki ti hi gospel ki pan to pha sei phong ding le mi tam ta Krista mel hoina le ki pan to pha puilut na ding he po in thil hata san na ding le pathin thu su mang na dinga ki phut do ministry ti taute elo le movement choi GMFDI ki ti chu hi chi ho mu na ko na chu na ata san na hin bul phu pa chu hi he ipu he gin hi ama chun tu ni hin mordecai movement hi ain phut do in ku gi te in pathin lung dei le ba biblical dungzuya gal isa na diu lampi sun chu pathin e het sa chu he tia ain pat do ke ta chu ai le azo langa ka hin sei si GMFDI ki bul phuna ke man ke nai ti ho December 5 ma hung ping ke ti ho si chu abon chakya pathin thwa ko na mi te puimong dina satan na to nangan a hi in ti chu isei tawin hi chiang ki bul phu pa ma chun tu nai mordecai movement hi pathin nung dia gal sat na ding tia a hin pat kin hi chu ibat kit ti ngai le satan na sata sung gila hi ama hi e kukinam pumpi pathin thwa ko na puimang tha te na dinga hi satan na sata thawa nu hi dan ki moi satan na tong hi dan ki chinta ki moi aye chu mordecai movement ki ti ipiam bible a kon tham kha context lai te win iniwat chin ni tu na dr hegin in mordecai movement ahin hil good dan le bible a mordecai movement dan hi ipiam ti phadi ke cha iwat diu ka dei ni amas bena mordecai hi koi ham ipi ki seina ham na bible dong ja tham kha iwat diu ka dei I het su ke bang wa mordecai ki ti hi Esther le khabwa da the most center figure hi cho na person hi cho mi poi mo pen hi cho ama chu iwat na hi le Persia te capital su sa khupia juda te su le sa num na a ama jong su le sal kha ani jaw mi kha chuni cho mordecai ti paw he chu ding ta le mordecai hin khwa het khat u chu chaga nu mai khat ain ki sina ain ki wa chaina leng nu khat ki su cho hi chu Esther ki ti nu chu ni hi cho na hi chi hin sin do pa cho ni hi cho chu ding ta le mordecai ki ti hi phadi ke chai ve ti nga hi le amai pathin ging mi in pathin dan thu pal ke ho ang sunga bo khup lo me mi khat hiya jang kya pathin ani ve mi khat ni he hi chu mordecai hin khwa ko na ki chin tai mu do kha chu ya chi ve ti ngai le mordecai kitia hi chi pa min chu ahin pana ama hin ama suffering dan hole ku ki te suffering dan ho chu me be ding gut na hi cha chu mi ten i dei pe no separate administration dal na dinga hi chi bible min chu hin patna ai wanga ale lang kho pathin thwa ko na ke mang zal na dinga inam pung pe pui mong gut dan hung ki modi cho I het diu khat chu zon bunga chang som thum le ko som li ku sim tingal nongon pathin thu na sim jiwe ahin hi chi pathin thwa chu keima thu jing a het sa ahi ati cho Jesus Christan ki chin ta na Bible thu Genesis sa pa na Revelation ki ti hi apum pia keima thu jing het tu sa he ti cho paka Yesu Noah te tu sim Joseph te tu sim koi te tu sim yong le atup le adoi thu pi pen a goal chu ipyam ki tingal only Jesus Christ cho ya chu Bible hi the testimony of Jesus Christ ki ti cho na hiya chu tu nya jo mordecai tu sim hi pathin ging mi in amma tu sim jong isimai le type of Jesus Christ ti ki chin ta ki moi type of Jesus Christ mordecai tu sima ko na jesu ki chin ta imune di penu chu doctor hegin a hi ko na separate administration ngol pi ding a hi ilung thimwa a hin hetlut gu cho ti chu na het diwi ya chu mordecai hin kui phate ge chan beto type of Christ a hi nai ki chin ta ki mun cho ama chon na ama hi na a character lo veto Jesus Christa to ki bang su ke suffering gen the thu dan ho veto Jesus Christa to ki bang su ke aban tan a chaina su lo pia dan jong Jesus Christa su lo piam dan to ki bang su ke cho na imu su ke chala a character anun nem dan pathin thwa din dan mi mai vat lo dan abon se kya Christa character hi cho na ban ta le suffering anei dan ho ni sei su ke ta sala na gen the thu dan chu pakai Christa gen the thu dan ho imu the ne dewa mordecai tu sim bible anu cho na hi jo zo si hi chi typological representation zo si hi interpretation zo si hi abon chakia Christa vet sa na dinga se dong ani cho ji chu mordecai khwa ko na ki mu do thai cho
ai la tu na doctor he ginin mordecai movement upon achu inspire kan ye tia ahin saya na inam pumpiu hi krista ngol pi ding hitalo na pathin thua din pi jang ke ni ding ngol pi na hitalo ama hin wangam kinep na jong ngol pi ding hitalo leisi kinep na jo ngol pi ding leisi na lol hin le success ding pas kop neu cha dinga hi ei pui go ta hi chu ipi a hin sem ti dinga le gmf di le tu lang ki phung pa chin minisia thila pu hi cho hi chi thila pung ki phung pa chin pi se ya ke ma nong ho hi kanam dei lan ta kong lan nei ta we ya chu nam zo si sanga len zo ding le lo pi dinga ku ki nam pi hi kong lan nei ta we ati cho hi chi pa ku ki nam pum pi thila pun ahung lan pen chu inam pum pi wa hi conviction ila thine di wa hi tua hi inam pum pi ingai chat pe no main point separate administration pen ta chu ahin mata cha chu ku ki te zo si hi pathin tu ta sanding thui te lo very neutral level kha koi theina dinga chu political movement a hi e hin cho thau gu cho hi chi political movement a chu cho thau ding mi yo si chu mu na chi yung thanok ta ting le ama tu sia kona conviction thana na na chu pathin thu neu khat a hin pat ding hi chi a pathin tu pat lo si chu laya inspire hong chan na ke man ke na ki ti le khabwa kona ngan chu hong kit ding political movement a mi kha convince zo sa chu ke man ke na ki ti pathin thu tawang a gyal pen chu hi chi pen chu a hin pat ki ting ta le mi te lung thim chu convince sai ding chu ting tal inam pum piu chu thilo ki sugam dio ti chu le tu la hong ki phung pan atu asu bulit na ding channel lin ta la movement lin ta aran pen chu hong hi e chi ya chi ki chen ta hi su mi pi hon i mu do de hi ka sei pi nom na hi su kevin pha ta ke cha careful re-examine bolwa pathin thai ta sana ibul phodi ka dei sai ai le aman en sei na chun ku ki te chun a way of life a in a diu chu separate administration i mut pe han lang yan ne pe han lang i ki tho pe lang i pi yo le ingol pi diu le i hin pi diu chu separate administration in he ji separate administration i mu lo wala i hin lo ta po ati cho na mu wam so pi to ka sei cho ta ngai to ong ke patna mordecai movement ahong ke patna chu ipi se ya biblical pathin lung de context a gal san ning ati ai le pathin lung de ya chon ding te chen pathin thu ki ngol pian lang wangam thangai na ki nei han lang thagawa hin na ki ngai poi mo han lang pathin thwa din na le pakai thu pi bonga chon na pa chu ki ngol pi gut den pa chu mi him te motivation ki bol ki lom ta hin tu nya hi separate administration na ngolding hinding lam vai dan ding chu ipm motive ma chun attitude chu ipm ka sei thim be pon yong la attitude chu ipm a goal chu ipm mi zo si pathin tu to igam lat na ding lam pi lin pe re chu na aye chu bible tu to ke kal di ri chu bible ai vet ding al ingol pi diu le i hin no pi diu pathin tu gospel bo he ti chu na sol cha pol hin khwa kon ni ki liti wen ama chun bible la ingol pi du i hin pi du pi tiam ama hin leisi na gam tum mu na ding le leisi na ipi ha pathin thu to ki gam lat na dinga ipi ham khat nyeu cha khat gyal na dinga hi pol hin gospel ki ti hi an hei koi lo be dan ki mu cho dunia hi ku ki te in separate administration ipi ha tun son ading long hi lo na tu nya ka sei no mi separate administration hi mu po te ka tin ai pon azo khat le ani yel hil khang ka dei ma mai i mu diu ka dei in izaland diu ka dei yong le amotic pen zo di la wai la ka dei thi la we hi chi lei sit thu jing mei mea ki sa bui na ding i ma cha hello khana chu i pu pau he gin gospel cha ai ko ya inam pum piu hi chi a chu ki ve ngol dinga e motivate e bol ko ni hi chi pen chu tu nya i pu sol cha pol in ki chin ta gospel to ki kala hi dan asei na pe kamu sa gut jewa chi kan sei rom mung khat chang som na ki sim ti ngai le sol cha pol ki chin ta se ke man ki pan tu pa hi ka za cha pi hi le je chu ko hi le ata san chan chu hu hi ngam na dinga pathin ta hat ka phu na he ti cho mo wa sol cha pol en angol pi le a hin pi gospel bo hi ti ki chin ta na hin mo de ex mung som ni chang som ni lo hu vekit tam bible in pi sia ke pan tu pa het sa ding hi ka chei mo su poile ka hin lo thu pi pen chu he di ki cho bole na aban ta le 1 Corinthians bung ko chang som ni le ni ho ko sim ting ale ipu pol hin bi sei ki na i tilam ham khat a khat ton hu hina
hu hình na nei te na dinga mi zo si dinga iza kai ka ki su ji he ti cho ka ngol pi he ti na hi cho athing a plain language a sai dinga chu mi hin pathin thu amu ding po wa le ama phat chom na ding le pathin thu amu thein na chu ipi bol le na ka ngol pi ti cho chon sit a sei nai lo chu chi mi khan pathin thu mu thein dinga chu ka tha zo ka jung lo si ka sengin sumle pai sen ni na ka seng ning pathin thu mu thein ni pal pan kalanga me ti nai cho chi chu na pathin thu mu na dinga sol cha poli crazy cho na crazy jing cho tu nya ipu pau heginin leisi thua go khat mu na dinga crazy nga ya ti cho bol in wang ki pana thu pwa crazy hi nga ya ti cho ingol piu nga ya ti zo man ta le lai ki chen ta kam chang ta an se cho second corinthian bung nga chang som le mo cho ani ve ki ta kongol le pathina dinga ngol ka hi ati ing cho imo wa ngol na ding ki ti pathina dinga bo ngol nga he so pitio leisi na phachum lo ding khana ngol lo be ding aye chu ki chen ta het su ke tu dim pathin thwa ki chen tan ding dan hi tiwin pathin ging mi ten hi lewen tu na i bui naw gal hoi hi be ta chong le hi chi gal ong mom ta hi jong le i chon sit zeu hi i bol khil jong ti ti ngai ta lo aye chu vanui le si a krista thu tip gui lung sangan hi chu le si na ninun lam ting le ki dauna gal tu tangom ding gam khat le gam khat nam khat le nam khat phung khat ti ho asyo jesu na gui lung ngan hi hi chi mo na a gui lung a pang pang chu i ti ni ti yong le am nam wang si i u chu hi jing we pathin no asim phat thei thili lo we judai skaro chun he chula a ping lo hele ti cho na miem cha pa zu do ding chu prophecy gui na ding hai ti cho jesu a hin la hi chia zu da hong pang ding pa chu a ping lo le mi wang phai de ti cho chi ta bang chu hi cho jesu ninu lam ting le chon sit pun je a hi gal thu thang tam ding nam khat vai khat gam khat ki do ding ati ai lai chia ki do na la hong pang kha ding ho chu a ping lo le i wang phalap ngap diu hi ya tu nya a ping khala ai pan ta yo hi chi mu na chi mu cho hi ya chu mail hi gal kha chu gatum mat na pathin hung ki phuna dana ila wa hi cha chu pathinin bible la a thu phun sa a hi zong le ke man no ho ka ngai lu jiwa thu phun khat ong pi ni taw a hong di na ding ai chi gala hin man cha ing ki ti chu ki hlat na lin pen le ki hlat na bul pi pen le inam lam vai na diu thu pi pen ya chu satan hi chi bible sanga thu pi zo dinga ke man ke nai ki ti pathin thu ong phu do pen khu inam pum pi wa ita san theni dewa tu nya a hla cha pu doctor hegin hi mordecai movement a hin phu do sa he kanam ni te chi chu ne he so ke dewe ya chi mordecai movement a lu si hi pathin thu ngai na jong anei the ta lo diu van gam hangai na jong anei the ta lo diu pathin thu ni pi sem ti ho jong alung thim wa am the ta lo ding a ge lo chu ku ki te thu bo hi ku ki te thu bo ai chu ong lhem pau chu ku ki nam thanga hong ka he ti sula ya chu bui pi chu ku ki bo hi ding hi chi ku ki bui pi lai ta chu man tha na chup dan diwe hi chi man tha nan ei chup dan diwa satan in lam kaya hin dan pen chu hilaya isam sao pau ipu pau doctor hegin hi ti chu kanam mi ten tu na ki chen tan he ding hi chi ta bang satan in aman cha kidang ta aman cha khat interview bol le youtube channel ho jang hi pathin na chungwa thu tan nai lon sa di phada ke chana ki het diwe jesun ki chen ta sei ke manung na zui di wa hele ka cross ngol pi ben ti take up your cross and follow me ati na nitin phatina imut piu inek piu idon piu ikalsun pi du chu cross separate administration ai boy ex bung khat changu ki chin ta bible in piece yam na separate administration na buhan phada ke chan betau chi sol cha te bung khat changu na ko sei ju ten jesu christa komado lord will at this time restore the kingdom of Israel ati cho tu na yon separate administration ingai chat bangwai jesu christa koma chu juda te ho in asai ju te ho in Israel gam tung do na dinga separate administration ni thu mu cho jesu ni pi don bunam separate administration chu hi lei si hei boy van gam kapa gam he hi je gam chu inga diu he hi he chu no na ni tong min ke pan tu pa phungun mi tam ta ke pan tu pa het sa on lang ke man no ho da separate administration gam nom ta ka gon pi we ti na hi chia chun ngol pi win hi su ngol pi win ati pathin tun chi chu ki chen ta sei lei si na cham khat jong pang lo di cham khat ka mai dinga nup sa na ding mai mon ki sabu hi win ti chu pathin tun ki chen ta ai hil naw ya chu tu nya
hi chi pha te ke cha het thim di hi ka sei do nom hi aman dal Philippi bung thum chang som ni chu iwat na he ai ho citizenship hi le si na hi po van ga ma he ti ya chu Bible ki di very spiritual things ngan hi cho spiritual thing to spiritual things are relatable ngai tu na mordecai movement Christa mel hoi ta mu theina ding mordecai to simpen chen nangin na hin la do a hilaya thila thupa to ki tu theidinga movement khat nain pat do inam pumpiu thila khat ta san theina dinga thila pun na man cha namuna puilu te na na hin gut na pen hi ku ki ngai lu nei pon ku ki te man tha ninga satan to na tong khom ni ti tu na ki chinta namu so ke ding ka tiam no men Matthew bung gup chang som thum la thum pathin lung de ya yum ting leo pathinin separate administration hi taw hi tivin taw lo de pathin ap diu kanam mi te chu pathinin ke ma a bel ting le atis itama pathini bel diu ha itama pathini bel diu pa kai thu bangai chon wa na thu pa chom lo ding ipi ha pathin to ke kal na de ding thila thu ho po ta sana pathin i gut vai le i ti tong le e ho denga gam tum mo ning sum lo ding Bible ke chen ta sei ama san ama gam le chon phat na hol ma sa ti i pham ma gam le chon phat na pa kai thu banga chon ki ti le pathin thu banga ki ti ama gam le chon phat nai hi chia chun po po ding gut pathin in tu na i gamu hi thi san nai san su ngai lawa ka cha te hi kei malung dia chon te hi gam khat ki pi ho mi yo sang tung sang he ti le ni khat ka thili thei di chu government ko mang phin phinga isam long hoi sao ngai lo sam hoi sao ngai lo na itin hoi sao ngai lo hanot lo am ngai lo an long ngong ngai lo pa kai lung de ya na chon thein ni an ngolin pa kai lung de zo anom thein ding zo in ki tip na ne ai le na sam lo chu sao tang kho lo pi chu ai na leisin apa chom lo ding pa thin tu to gi gam hlat na sam su sao lo de ye chun so pi ho pha te ke cha i gel du ka da yin ai chu ipu pau doctor hegin hi i het du khat chu ka sei ta in thila thua ki bul phua hi ta bang movement him phut pa in hi chi movement a lut zo si chun pathin tu to na gi gam hlat su ke dingo na bui piu chu ku ki bo hi ding na ngol piu chu ku ki bo hi ding na hin piu chu ku ki bo hi ding hi chi ku ki chun na hin hu lam dor thagau thua ko na gam ka ta na pui mang di ti tu nya mol be bra kan sei in ye chun angayo si lungthima pathin thu sen lang a thuet thim thena episode ke ta di chu ka hin sei nom he ka ki pai